wanzani wa Hayba FM, waishilizi wa Hayba FM, assalamu alaikum. Engamnishia ondo engamnishia ondo engamnishia ondo. Ewa, shukran. Kabla ya handisa sijohanza haina mzimadanyi sijohanza kabla handisa ngamjoka mfuve manatsi hale vanu ngarjo ufungu wa mangazija hunu masiwani. Sijohanza haina mzimadanyi ya renge nusu dakika yasome Fatiha mgoya jalie owawade haina uwade walonuo wapvehwa Samba leo mgoya wape unono mungu ya wape unono dao no wazihirao na sisonsi pia abonge na renge nusu dakika haina mzimandasi yaombe owapvehwa Samba unono dao no wazihirao no arengayo. Leo besengari pwaungao harma utsahaunono na ujihifadhi wadungao unkade wa Hayba waono ukaja na masihu wananyasi wazihirao maduktera na infirmier na wandu wahesheikao masashfamu hata wonsi pia wahesheikao shudongo bila sha prise en charge wende wafanya hazi panda mwana ya utayarisha elapitali ya Samba rakahambilwa inu mwezi ukaya ngio tayari shaka jaka tayari hata wakahuitayarisha ili owawade aboko ekanga mweshele yao directeur mudir wa taifa wa huu nono hamba ukaya wajaya holapital el maarufu hate maduktera wa shangaya bahuan ruwao wapvehwa Samba vantasi hazi ifanyishi holapital ya Samba jana wamasihu wakaufikiringwa joka wabeha serikali ambati jau mananga jota paniki ndazila ndongo amba kawa dongo fanya paniki de serikali wao si sikartutsa handongo itso ezibirao hindini eziliyobanu hindini ezirendwao hindini ezifanywa rijuwe riombeduwa mana kabati mda paro amba ukaya ngabo mkomoro ya jana wade bano baros sha serikali dualona wandu wala pizao do wakati haina mndu ya tusoma uduktera jamandami wako yofarlu ra'ya juzi se yamba uka ezibirao hindini yambilo ukaya abongu to fitina ngufanyo balbala ngufanyo jao abonge na munruhusu neshelize serikali izo si sirifanya au watsufanya haurandi sofanya sidera tendera shemeza sidera tendera vira harmezi zindo no mahala ramba ukana roho somhono wangar wajibuo wale wadongo amba kaya kamtsuta hadharisha kartsufanya nungo tsuta hadharisha roho somhono dazila dongo hamba dezengao haude zitendo abaho ya utabaho harmo wani do kaze mask era nzindi ni hataba samaona waziri ya kaza mask na abo haina kataba sangomba kaze mask dini mo waona dini mwaona waziri raisi haumndu dhamana mhu ya kaze mask na abongo rambioka rikaze mask ebala woti wa Komori okwa juka wawade okwa jusumpiza
haina wade utsukawansi riwambia ukanda mdofanya izo mwamba rifanye sisi iyo hautsotsa hamani aba tsikanzane shele Zimbabwe iyo tsikanzane shele zize tena sidera tendera shemeza ramba uka emipaka ibalwa ekanga mweshelea ngabu madhomano ya serikali wakaudohamba ukaya ekariba yanga rjoka ufanya vaturamba ukaya kavatsi ndongonku jama dunono wa mkomori emela lazima rike wanono ranzi ngershinde rifanya ndongo yonda sidera kauzamba rahazi jarindea wozafanyiha rireme koti namneje mwone karjanuha kavatsi ngao nzima fanywa na serikali ya huendelea harumwa uhifadhi wa Komori ramba tijawe maana sisi karitsi harumwa ukinyume karitsi harumwa opposition ya kisiasa ngasi utsahonono wa hatu na mshidano hatu sidera tendera dhahadharisha serikali ukaya ekamtende mfungwe misihiri watsina ukaya mfanye za saya ngaba joka umwevu mwelewani rizamba na habo rihimi ramba ukaya msihiri ujobalwa rizamba hane serikali mana wanuatowewe zibui ukwa subuti wahimilia ila serikali ya hao ikairende warongowa sharti sisi rongowe halafu wake waharoka labda mnungujo kaenda watsashi ya wavishe zila tikezala sansi washemezi wambe ukaya uo mbabahangura hejazala kafanya jawa izo tindo ruliyo anuka mjaparo ruliyo na haramaze biro zanyu sisi rizalo rilela na ustehi abonge ngamshukurio leo wanduanu walona uziro wa uramfia ngamweshelea zinda zinazikaza amba wakatila zenduka ajali ya hangu mde ukaya mwade uloiho ngena uziro wa uramfia sundizura hamba leo wapvehwa Samba hahindi izihandanie maduktera baisha kwa tsusubutu wa zamba shangwa zambao ngwa shemezao emana mwono wala maduktera mashababi wanzi Haybarwa eletrouverte wa zamba mukaya ngavo taradudi ya wadu bahi abo wapvehwa hula abo ngwa hifadhiyo owawade watisumpize wanualo elmaruf haina wade ujokaya shaula walonu wo ngosumpiao narelewane nono sikartina ujizi wambilwa dengi sha dengi shinu hindi unu wade boko wausumpia sihemndu na mndu shainu jama de palu linu dundi senale dundi la dengi lo remabwa subuhi timase lo remabwa subuhi inu korona itwanza ivumbulwa yodo kwa usumpia mwanadamu na mwanadamu amsodo hamba sisi karjamba korona shalabo zendongo zibiri emaduktera wao wamba ukaya na wapvehwa abo ngengarona ukaya ngarshukuria ukainunga obo wanduanu wapvehwa asababu hindi ritsidwaza uko wandu walo namnambi wandu wakaenda horea zensuzinu ikako jabo nga bakuru hamaiti ya junda zile rahamba manaka japarsa jawabu kaya ebanu ze maiti rizionao homijini hatu banuri babai habasa ngariziono ngajamangu izo zinji owafao noko atsufa ritsahida lao jibulwa yone mana serikali do jibu shati ulapiza ngamtoreyo mndu ya paroshi abantu harimo Hayba FM ralapiza mndu wa serikali la mtu wa manani rilelwa sisi rilelwa sidona radio wankituna antana katanata wazee hatu wakauzingara minhaji wakati huo
Bahi namkiradhi voleo ngao ya pulwa wandu wapvehwa Samba mnguna jalie ike abo zenongo ngizo iho na aba sana namtunde mjue mana zenongo zinu kazi kanyango mana hindi wandu wajoka uzihira Samba hawizo namba onrabo wauka na utsojua udobehwa umuhao abongo wajoka nda loteli walale sababu hindi wandu kwa tujua ngabo tuhuma uka owawade ula usumpia emana zinusu hamba hindi wandu wao ngwa una hazinziro iyo demana boko hata leo bona parwa ni wandu hazi wakozep wao do balia ni magari ya utsaha magari maili ya kozep ambulancia saya el maruf ze ambulance zo zondaru do zakawrengo wandu o wafukare wahandani wa herea ngujoka yo tsindongo nyango transporto wandu wao wapvehwa halafu wandu fukare wa watimizi watimu wakawrengo warandaru tsibure wa he reanimation warandaru wa he urgence wanduwa wahokoze poka huzisa ukaya eva nous etenir le news uniano mavazi yodi mbabi wakanyonga joka uparisa ya satse na eka ngabo wanduwa udobehwa iho izo ndazila ndongo obokonga nzo wanduwa kensi wazifikirie comment nous protégeons notre personnel de soins izo ndizo zitsahawo ridwambi lokaya wafikiriwa jau ngabo jau harma omsada wa jashin ngabo kava ngarjo sha sibalbala na mashindano na taradudi bepaniki ndani shatindas wanu leo wakati harumwandu wa juao wakawadiha ukaya labda serikali yoshinda ikubali ukaya ngabo ulawade wa corona leo na we balbala hiyo yatia leo mes bana leo mes wala ulobano hajuza madhamana huno ukabafanya utafiti wahandani kojaone sandongo wabidi labda uone sandongo wandoa juhawanana na rais nasema menu kaza nongo zawa mesi zinu zikazido kasiri zondabo huso haruma pandemi mono kangabo pandemi hata waziri mkuu wa Uingereza waziri Mfaransa mfaume fulani ya Parisa yocho tangaziwa asababu hindi wade wa usumpia binadamu na binadamu abonge yoka do tutaziwa bare mvula na watataradudi nsina ukansindo talazusi abo hata ngabo wando hema dhamana wa hausiu ukajamanu watsabusi wao raisi haparebwa na uo ebana uo jamba ka hanyanyara anusi choma bianeze kodi zorjua sha haureje amjomtekelezani izo wanahanyu wasoma watsobuli wa warongowa waloma duktera jamado wasaya shemzima woi harongowa emane mzima woi hakata mhono ila barua ya veshelwa emadhamana wa komite de science wakahamba uka ngarsi wahara no wade unu ikaula zimora ndio hatu kadha bahi mzima woi mwana mshe mra Mungu halisi duktera akahamba ukaya vanu harmanongo jamanda zinu obodo kamba hindilongo ambilwa diagnostic differentiel ngawe ya Mungu nishio yani ngabo taradudi wade kadha na wade kadha zozo kazombili bahi yabo wanduji hifadhi na ula wajoka mhu yode mana bokonyi mlo Faransa na mwambio alo hunu ukayabano abasa
kamlungu ono hona corona aboti kaya sharti mndo ende afanye PCR ola médecin de ville ola ngodo haono kaya ngao na nongo kadha hawambia ukaya ngabo wasiwasi banu hawangalia haizo jao habuti jao bamjo mabya nilongo ngabo mwana mzima wa manama ulona farmasi anambia kabo mze vanuya la malalao ya wonesa haubandhi hao ya wonesa corona katsupari hana hata wanu maduktera wanu wahanao na wawo nsipia ne madhoma na nsipia warange yabo ambaje malalao wala Dr. Raoul no wasaya wamba kayo ubenesa ranzizi antibiotique hata inu hydroxychloroquine ila mayona ketsupari hanamba mahala ngirumilwao na hiyo detabu ya hensi do kawada wala maduktera wabonesa kwa tsusubuti wamba ukangari bonesao hiyo de shida hensi chile siasa do wakati rajabu do wakati rajaukaya duktera ngutsatsayo yabonese hauyaringe mbari ya hefami yahe shaka tsusubuti ya zaba namambi bahi harumazendo ngo njema zajiri leo do ukaya banda wanu waka el maruf wapvehwa Samba mnungu ono ukaya wanu matabibu no wandu wafanya hazi harumwa esu hangwa dongo usubuti yaba asara nzile uwe mba ukaya ngari tuhumuyo kuandu wanu ngwa wade kadha hanongo kadha yondo ngonku emana abo hindi dokavo ngarjo elewa emana nami lokarji hifadhi yaba mwanduko joandi so elewa emana sisi derusubu tiori hii mirambia wanukaya izoko elina mtsedo msirini zoti njema na mtifanye kadha shawala wamba ukana mtsende wasinisho watsongo ulinda Mchangama jambe nongo tsondi hizo au hindi niwambe ukaya ngari mnenga uri mtela joli yode mana ukaya wakati jamanda unu harumansi nudu wakati wando wakuti sanganyiha wanurua ono enamna ya ufanya hazi watima mfano leo mjuha baadhi ya hema bavu ya ngazija nsujwa mzuani mabishi katuhenda mana wambiula ukaya washashize mabiria ngamweshelea ukaya inu zaidi ya mwezi tsandiso ambaba nukaya henye serikali kampara owanruwanu mwajama hadisi ndani nao mwawaonesa ukankweli kai lazimu warengo hatwa za ukaeni mru ya kosembari shanga mwafikiri yao mananga mfikiruka serikali ushindo wafanya nongo inu de list ya he la sansi hunu chujua kanga muyona onro shangar johitia harma onkade wa hatu asababu hindi leo la sansi ne diezeli kajaparo karahisi jamade namna iliyo abasa reilio haruma ezisima reakahuja nyumeni bano tarehe 13 tarehe 15 ya Avril iyo ihulu haruma bei woko yo amastajabu henamna ya kansini abo leo serikali na ilamisa idajoka ihundangiyo na uwezo ya ufanya mna gesti ya usaidia wanuwanru wafanya we transport emana lazima wafikiriwa
zensi zonsi pia owandu wa biashara onsi pia heni mrujo kaukosa serikali wakaansi ukaya wamfikirie mbali abonge narsanganyihe sonsi pia vanu bo serikali kabatsi serikali enza bahati jamadani mshemezo wade unu owakomoro nsi pia wamushiliani mwamba na mjihifadhi uhandani kabatsi mdu atuishilia walindi mdunge na zitendo hata kamjaka ufanya mweja mwamba ngabwa birao mezi na mezi nyinyi demtia ubalbala sha engenga mwamba unga mnendao halafu atajaba sairende jamaa banuandu washinda nao ufahari wansi ngarishinda nao unono wansi mana haina wakati Hayba FM ya pasa senanga mtoreyo haina gazeti la serikali haina radio ya serikali ya jeonese ikaihimidia utangaza nrongo zambwa ne serikali hana Hayba FM ikaza uhifadhi raia ngamjo kaza bado emanange lazimu yo wandu wende rafungue narifunguwe haufikiria owawade walono uziro urazenfia narifikirie mgarjubu nanapo masihu haulauda maudu rihadisi ezarishuhulisha ezamshuhulishani ti ujarambe ukayawola hakakosa au raisi ya waziri ezibirao hindini enamna hindini amjumambia nendungo hamwisu kamjaparo ishia ramba ukaya couvre-feu il est halali no liho de constitution hatu ila keti mbabahala shayoro no kayo mafitsi tizamba mbabi iyo joka udojo hawa do tsahawe talazuzi wao do wandu boko wa sharia abungena rikaze banu renda funguwe ngungu jojeleka nganchina nganye na shofungulie kamgwa benzi rijeru wanani wakati wa saya hata hiho narjihifadhi na mweshele zemaski na mweshele uhosomi hono na mweshele ukansi hapanza na panza na mweshele ukaya ngabo couvre-feu mtsirohe marhaba